tipe-tipe itu yuk. Sangkali yang ngerawasan beli bumi jani lah. Benar. Wah yang bumi wayah. Nih cen madan nak liu nak nyatuang bisa ngorang kewalo apa sujatin nih sing tawang. Bisa ngorang kewalo sujatin nih sing tawang itu maksud si tinggi. Zaman apa jani? Zaman jani. Kali juga. Kali juga. Jelek lawan melah nak patuh tepuk. Saja Sing karwan jelek sing karwan melah. Oh, nah musuh nih ada jani di bumi ini wantah ibu pedidi. boleh dewa Oh, tuh nyen mau enak. Cen ciri nih madam zaman Kaliuga. Dong ngomongan bumi soleh kan Kaliuga. Ngomongan dedeman kan bisa Kaliuga. tuh dicipani atau gitu. Ye, jani sedang keren apa ada di pekubun. Apa wadah? Ye bisa bunuh tule pingin cang di tengah rumah. Do ke kapan nak nyatuang punya tengah dari abo ke tengah rumah. Mah dewa ratu saja. Ditu sebuah ciri Kaliuga. Wawena nak jauh orang olak walik yang zaman. Nah, budang badeng zaman kewalo kene tuh. Engen di. Agak untung ngeragelkan di tanah Bali segitu ya.